هوال نرجس محمدي وريشة مرادي اللي قالوا بصدان جنينكو نها دقرتجهن إيراني ده ين روشلاتي كردستان ده دبن الرجيم إيراني ده تنا قرتن وكو جزاء الوناتنا برين أم بتونديش المزار دكنام إيرو أم أجركو ببيجنا جزاء دار فكرنكو تي برين بيجو ما بنجها خناتها نجي إيرو دقرة بنجها خوا الرجيم كي كوسات صالنا لهم بري جنام سياسة قرقرني بوليتيكا قرقرني ده مشان دم بنجها قدقرة إيرو نتاني لروشلات كردستان وإيراني إيرو التوهج جهاني بوليتيكا قرقرني ين لدجي جناتنا مشان دن أنجو دخازنا شر جهاني يسامين بقرقرنا جنام بدنا دس بيكرن إيرو لهر جهة بروجانا أنجو دنوا سري ساعات ده بدهان جنتنا كشتن أفتي وين نشانة ددكو شر جهاني سيامين هو اللي صار قرقرنا جنام دخازن بدنا مشاندن اللي قالوا يناجي ريبرابو دبيجا ب 7 سال 21 كمين بس سال جنين ايرو د 7 سال 21 كمين ده حتى شيركا ضاويه 7 سال 20 دجي جنان مهره خاله ديرو كي خاصن بفتيكوشينا خو ببرخدان خو روج بروج دسكفتي لسر دسكفتي نخو مازن تركرن ده خباتك خرد دنا مشاندن ايرو جي ل روشلات كردستاني ولا ايراني تواهي الكردستاني ام دبینن کو تکوشینه که خورد یا جنان هيا نمازه پشتی کشتنا جنا کرد جینا امینی و شونده سرهدانا جن جیان آزادی کو 2022 ده دست بیکر لگلوینا جی ام دبینن نتنی جنان پیشنگی جوی سرهدانی را کر آنگو پیشنگی کو جنا کری دنوا جواکی ده بلاو لروشلات کردستانی تایسی لتواهی ایرانی لروشلات ناوین حتی لجهان جی دنگ بدانا به اکی چیو افسر دانا جن جیان آزادی بیگمان نتنه جن هجان تواهی جواک جی خسته نوا هجاندنه که کو بکاره دخواز ما في خوی آزادی بکه ما في خوی دموکراسی بکه لگر وی ناجی ما في جواک که دموکراتیک کو بکاره هر دو زن به هفدوره باوی که هفبش و وکف جیان بکنه لی ایرو ام دبینونه کو لروشلات کردستان و ایرانی سیستم رژیم ایرانی کو به 100 سالانه دخوازه خو لسر قرقرنا جنان بده مشاندن لسر دار وکرن چوساندن و بن پیکرنا بده دوام کردن ایرو لروشلات کردستان و ایران اف جزان تنبرین بگمان نهاد ام فرقی دنا پشتی مرنا رئیسی ابراهیم رئیسی قالوی ناجی او نابینا کو هل بجارتن لروشلات کردستان و ایران چه به جزای دار وکرن لحوالا ما روزنامه وان و همان دم چالکوانا ما فی جنان هاتی برنج خبرنینه آنگو به که هات داین پیامه که وسا هات داین هر چه قاسی ریو بر واره گوهرتن سرو کومار واره گوهرتن سرو وزیر واره گوهرتن جی لیو ایرو سرلدانا جن جیان آزادی امی بتامرینه آنگو بتافینه لی یا راستی اف خویاده که و سرلدانا جن جیان آزادی بدار وکرنه چه نبه دبکو عالیه که فیزیکی ورک لی اف فکره که رامانه که زانسته که فلسفه نای نتونه کرن فلسفه تینه مزن کرن لگر ویناجی ایرو پارادیگما که پارادیگما جن جیان آزادی هیا معقوله کو بدار وکرنه یانجی بچوساندنی بکار بنا داویل و اگبینن اف نه معقوله لگر ویناجی ایرو حلوستا جنان لباکو روشلات سوریه لگر ویناجی لتواهی کردستان سرکه لروشلات کردستان و ایران اف سرهدانا جن جیان آزادی گهای و آستکو نه دسالات ایرانی نه تو دسالاتين كو تمني خاصات صالنا وبقاره بخال برتك وشينا واجنا بقرنا. طبعا نحن هنا اليوم كصحفيات في شمال شرق سوريا قررنا القيام بحملة تستمر من 12 آب وحتى 19 من آب الجاري، حملة ضد ممارسات النظام الإيراني بحق الناشطات الكرديات. طبعا أيضا ندين المجتمع الدولي الذي يقف صامتا حيال هذه الممارسات اللا إنسانية، كما ندين أن القرارات الغير إنسانية بحق الناشطتين شريفة محمدي وبخشان عزيزي. هذه الممارسات ليست بجديدة على النظام الإيراني، فهو نظام مجرم معروف بتاريخه الطويل في ظلم الكرد من إعدامات وملاحقة وسجون بحق الناشطين الكرد سواء كانوا ذكورا أو إناثا. ندين المجتمع الدولي الذي يقف صامتا، ندين منظمات حقوق الإنسان، المنظمات الصحفية حول العالم التي تقف صامتة حيال هذه الممارسات الإجرامية.